Sanam ku segun newta salain atang daramet pia. Jinggi bodol me. Abu sanam kodo bun hudiset kana dunia do jemon bodolok. Menkhan apnar tet bodolok do okoy ha babun kurumutuyet kana. Gogo kelisia do ay ren gidre ku niya upas ar baron din okte re bodolok legit niutayet bun kana. Eut opsor ar sumoye imabun kana. Upas okte re do Jisu gi abuak jinggi re pahil jayga imay huyuk tabuna. Upas okte do Jisu saute hahangkar re idiyet bun kana. Koyjong binti upas ar baron apnar tet chi bangok te apnar jinggi re koboj agui dan emok ar siwa kami hotete apnar tet bun puru chunuk kana ar isorak sehai bhordan tibun perej purunok kana. Ar nungka likate abu do atma dari saw-sawte hormo reyak dari hobun nyamet kana. Nua upus okte do apnar tet urumok reyak sumoy kana. Jinggi reyak komjor ar apnarak nich tinak dari minak tabuna una bun badai nyam daria. Abu do abu tet bun urum len khan abuak kei kohabun urum daria. Keyan manwa kanabun mentibun urum len khan Isora daya maya nyam legit hubun sapraa arbun titangoa. Upas okte do Jisuwa harki sasit disa are atkar ucuet bun kana. Una iyete nua okte do ayma lekan binti ar dan kami bun kemiet kana. Nua okte do Isora sehai nyam ar dhorom re moj te hara buru reyak okte kana. Upas okte re do eken Jisuwa harki sasit gi bay disa ucuet bun kana. Menkhan Jisuwa biri ruwad babot rehoy guni bhabit ucuet bun kana. Jisu do abu bancau bun lagit duke sahaw kida. Uniyak duk kosto do sakrament re bodolila. Upas okte do eken duk koste reyak okte do bang kana. Bijkom nua do rauska reyak okte ho kana. Jisu uka kami baba hotete em uculen una kami purau legit purus do jarur gi tahe kan taya. Nua okte re mitej katha do jaw gibun anjom nyama. Kasta pe ar mon icur pe ar bhagi sombat re patiyak pe ente sirma raj do seter akana. Kastaw reyak mane do chit kana? Kastaw reyak mane do jinggi dahar re chalak te tinggu me koyo acur me ina kate ultaw sej taram me. Ultaw sej taram me reyak motlop do kei ar barid hiwa khon saharok me ar isorak menjongak dahar re taram me. Upas okte do toroj bud khon ehobok kana. Nua do apnar dhorom jinggi reyak halot janch eut opsor ar Jisu saute patiyaw sala taram lahay legit okte kan tabuna. Upas okte moj tebun manaw dare likhan tobe anek gi apnar jinggi re nawa gi sin chanduwa rat abuwak jinggi re parak likabun atkara ar rauska tebun jiwet dareya'a. Noa sumoy regi abu do a lekha isora dan bun sindra nyam dareya'a. Bible re 40 din do sonod giya. Musa nabi ho gel hukum nyam lahare 40 din buru re tahe kana. Elija nabi ho
40 दिन हाहांकार रे तहेकाना। जिसु हो बपतिस्मा नाम तायम 40 दिन हाहांकार रे तहेकाना। 40 दिन दो कास्ताव आर ईश्वर ठेन रुवाड़ हिजुग रिया ऑक्ते काना। आबु दोबुन धर्म जात्री काना। आबुआ जिंगी दो दुनिया रिया रिच रंग ते पेरेज अकान ताबुना। उपास ऑक्ते दो सधीनो रिया निवता काना। दुख कष्ट गी आबुआ जिंगी रिया मुचाद दो बांग काना। दुख कष्ट तायम रे महिमा मिनाआ। कुरुस तायम रे मुकुट मिनाआ। हार तायम रे जीत मिनाआ। गुजु तायम रे जीवन मिनाआ। आबुआ कई दो ईश्वरे एमाकावा बुन सानाम भागिया खने बापागेट बुन काना। उपास ऑक्ते दो रुवाड़ हिजुग रिया ऑक्ते काना। नोआ दो ईश्वरेन हपन काना बुन मेनते नेल उरुमो रिया ऑक्ते काना। जे आबु दो बपतिस्मा समय बुन आतांग लेद मार्शल हटिंग कु काना बुन मेनते। उपास ऑक्ते दो बड़ाई मने खन सनत रांगाव खन कबज जिंगी आर दाया दुलार रिया ऑक्ते कान ताबुना। उपास ऑक्ते रेगी आबु दो आबुआ पतियाव रिया रेहेद बुन केटेज मा आर ईश्वरा भरदान नाम लगी बुन सुरुग मा। मुचाद रे जतो को आयमा सारहाव आर मानत जुहार आर हबुन ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ।